Maba Kenya Kwanza bare wa Kathuri Murungi Alima Mucheke Linda Kiome na kinyamukuru wa Elizabeth Kailemia urokurira gitike mubunge wa Ekuru County ya Meru ni bakinyetie ndiunga chio chege siasa ntereche majengo na mjini North Imenti na arabatemanite na etike abandini ya Kiislamu bakiaraniria nabo ni babarombete babagwate mbaru kithurano nekejete ke mweri jwenana agitetera Alima Mucheke nerete akaribagishigo kiu batika inogia kuringira Raim Daud kura ni untu nekeri wira ne bagutarota mu barothi thirikari ni ya Ruto na Kathuri Murungi ura gutwa giteke o seneta na tigite UDA augite no mwanka gutunku no burakandara thicha county chithiritwe ikenenkanirwa Muthuri Murioki na tutoicha patongere mubunge wa Koro Alima Mucheke uranandi gutwagite mubunge nene North Imenti mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi na uranandi ukomeria mata kitike o seneta nene county ya Meru amna Linda Kiome urothuria munini wa Rinturi kigitike ngavana amana mukuru wa Elizabeth Karambu urokuromba giti ke mubunge wa Koro nene county ya Meru ibakinyete ntereche majengo na mjini nikena batirimana na ndoba itike baki Islam baba ikiriti ntibya kuruga kagita gaka Karamadhan King'ang'i aende serikali ya King'ang'i ende amna bubu kulingana na Alima Mucheke augite gitumi kiawe kya kwithurwa gikira muno thirikari ya Meru Kwanza nene county ya Meru ni kuona ati kwina na baba ingi mbaraba umite North Imenti muno ntereche majengo na mjini bengero kuma ke thirikari kiraitu ana beto county gutonya ye governor kiraitu ana beto ibabutirwa ngugi baba ingi muno ndagerere kwerenjana kwarema ndawangire gitare akinya mwire ana beto ibabutirwa na batabutirwe wenja ka batenja na ndenya twerenjana tutetethania atukera na uma tunyoroshe manto na tutumbe gwikaria tesa sawa torenda North Imenti keki ekigawa Meru County mwana wetu ariku na kuona jaraja kugawa amna bubu Alima Mucheke awana chorite Raim ngugi ya kuwa ambassador na gutena kitumia ndebo North Imenti kuthaba kimuringira kura Raim imuromberete ngugi ya ambassador kiruto na kaewa na ndebo keja kwa Raim kura bongitanga kura Raim motano chia Raim nango wakikishira aketherware ambassador rikari de Ruto sasawa na kulingana na Kathuri Murungi augite no mwanka mirandi iria rithuka gitaga kiraitu ithwa gichunkuno mono baba nenkeri kandarathi iji na itiambe chingana akiwa mirandi imwe ni kwewa mbeta nkuruki ureba terie contract ile inenkaneri kuma mwaka jojo financial year ya mwisho imwanka chionde chionde tend ibaba nenkeri na iguitango giriku no toreto kadra kaburo ya 4 by 10 meters ile nenkora milioni 20 yanange ndrona yakwa nake angwe South Imenti yakwa ikamomokoreo ikathira chiondo no twite wakwa na standard 2022 imwanga chionde toupia ibao banenkerwe pending biuzira bagatiga no nto bagachindo ire ntore na Linda na Kathuri pending imbius tumenye ibao bakbati kure wambeje yu araugire neu na turaugire urira King'ang'i na ate ya Meru muntu la wenjite mbowa jandene ya Meru ne moruya enjaga mbowe mona milioni kenda na antu ba Meru contractors bakianda kwenjera milioni 3 no amwekereu na no nto tole ya Meru tulianda kumwenga tariki kenda kageye muhana kwao tugakara ya King'ang'i kira kiugaga kura gaitaragwa kura chieto tweringa itarwe Alima mujumbe Kathuri seneta na mware wetu nwato muhikia ngugi anana Kathuri ethuta akirotera nyombere kwa kwikiraitu iri ngavana na munini wawe atithwe gitegero muno no ntwariuga wakibwayo butekinyite kithimi kire kibatere onto bugakoro kare ntore na kwe nyombe kwa kwarea no nde tanjeno ribaugite te kwa na standard enjaga na nyombera kinyambe che ikorera ku na ndironire igaire ra momokire rirade irigirita nyombeu na kinya bwakoro kaito bwambe bwita ma engineer bwatonya kumama kuboka momokero ya babo bokaura so mbere botonya kuna mbere nenkane bakere thirikari imwanka yonde twe ne Ministry of Public Works ya Nairobi itwerethora nyomba eu ina standard ya kungana no ntore kuona ne nyomba eu itekiri chume ire kwenda
joyo tomokona nthingo ikimomoka ikagwa anto Elinda Kiome urothuria munini wa Mithika kigiti kia ngavana auga ngugi iyo nene ni gukiri ikundi biekuru na gutigira mbui mbithi bakona ngugi na thirikari twibithithia tukethara twikara nthi na ikundi bia ekuru tukauga twina project na nenge atwe turiuga a youth iba kwenda kwa empowered na technical skills na bathiri kuthoma thirikari erlinturi ikomba kubunenkera startup kits cha kwambiria biashara cienu tutikwenda youth beta guchwa ngugi turenda youth bethere bakirunga maira bagita ngugi ciao na bakiomba kuandika ana bange barabe nyuma yao bai kuona ne antu na inya na antu babutitira ngugi ti sawa kouna ndeni nonke thiungu karia Joshua Elizabeth na ambira ke yo bona wengwa Kailemia na ambira aburomba kura cia woman rep kounda kinyanka mwira bombira bwa muringira na ndina mabo wa muringira kiripotera Weekend Mbitambo Thuri Muriuki.